Ancient of days, Almighty Victor, thy great name we praise. Unhasting and silent as light, nor want, nor wasting, thou rulest in mind. Thy justice like mountain, I soaring above. God, we shall find thy goodness and love. To all thou givest, to both great and small, in all life thou givest the true life of all. We blossom and flourish like leaves on the tree, and wither and bear, but not changes thee. Amen. Lloyd dan tes along. Lawyer kunel tes Lloyd. Ko chane chop ka changa ma. Jete ga nin jor. Ana kunel puskon. Chane chop ka lesson in badak dien. Lesson in badak dien. Lade to go along. And quarter right ka nukot kan look the chong. Jen gwa dong right continue nyon wala. And no ka lesson in badak dien right con ke free will. Ala po make de kon la re make dong dene translated choice but meteran ke free will and go tiga long ko de make a long du e charo and go de make tiga char tiga long chai kam long ko jin point du de make de men nok loy du je de make ni je ko memory text then take John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. Bokwin con. John chapter 16 verse 33. Shalarana. Unlari ye meme. Kugo de yen mal jekka. Rewa chai cheng e jek. Ka lui kun bum. Kugo cho pot. An lari ye meme ko de yen mal jekka rewa chai chang e jek ka loy dun bum cho pot gwa the right content gwa the major con mo ke choi ten dang ro chi ye chu con nge with these things it's plural here ka tok ling li ni ba de singular ka tok no ra so ka tok ling li ni cha la ran la ye titi that in me you may have peace. Ko de yen gula te gamal reida. And o te yen kamal reida. In the world you will have tribulations. The tung no ba she nang la past tense and o cha ye cheng ejek. But gwa me yen ba ye cheng ejek. In the world you will have ba ye cheng ejek. But be of a good cheer. I have overcome the world. A jenny a loy kuntet, ko en che win mon, ko cho point a jenny lady, cho chetiam. You know, take a church mala come with con and no, we would come yalga kolang tot. Kolang a wacha cha la ler, got an angro. Take a cock mo pork a kong, a cock mo dong mo pork a real maguano. Real dear rakel malacha along ray. Kano kulang real kulang kinchi man dore we jek jek du ndang do anan de kul meng na do real ka ngaga na to ko rodien at the same time jowen bokul meng na do real ka bokul meng na do ko kulang knows and go take a freedom to choose take a long ko de mek de kel mek re kwa dang do ti du no kulang kwa dang re kel no ka kong ka no real chi kulang gar mu di la bo kuyi gwa de wotin ko go ngwa di alkel che goro barial palwa be meng na kong ke che goro ba kong palwa be meng ne real
cha won tem ma cha ku ju no ko na cha ne cha to kolang ka cha jung no ko na kwa dang ro ti ne kan dang ro par kan chi ye chu kon wula kam example and what do ko anga wana mego ke do we mo no wana mego ke jenne bi ate ga rik to wan reide ra yin cha lar ko no dung do mu ya meg na e jenne bi amal je la bo cha kon lat ngok reality ko de kon ku le te ga ngai ka min me ko ne te ga ma lai chol ga informed decision and o meg ne mi chi te ga ngai mi rong ten sometimes la me kon dor ko bi wang du bi kum kwa yite do pente no that's called gambling meg ni mi ku yitara and tama cha kon ku la tar ko dor cha kon la lot ko dor and go kan ko dang re cha kam kon di o ken ko wa ne jale jel ne jale to ka do me ne jal charan chak kan go chu ko charan moy ka mi ala free will cha kam long ka go be ying meg no ne cha kam adam chi adam kene go ko nyal kene jangai che o meg ni mi ku ye lot de che o meg no lo rai ko mà này thì dia le ba ko adam mà này con này thì right thing wala la ban con cột pin ban o meg na do ben in chimo do ben go dung do every time cha na o meg na do me chimo ko la ju con choi cái ju con rik tin yin wan ko win mon da na wala ba che chu tiang rik mà này thì ken meg chi meg ka gwa dong ka kwan do ne con cho con ba bre ri ka me ne wala cha ne nen ala bu o bi ran meg te ko lon ma di go an wo de ran meg ni mi che lot nga ya go a chi ran de la kum no wang de e bi chu meg ke mu kuji cha kon jo re go choi yeten dung do re de ma la ten ba tin dok de no mo I mean la ni dok de no mo wo sure de re lo kun tet ko che pot ba ne wo je ke lesson ma dong bi akul wo lu njok ten no ke chang ma dong no chang ma dong don't be with you Wednesday, keep with you Thursday. Ko ngum lo de de mo je. Adam kene ko ko nyal nga jemen me je pere ka. Dung do shu ko mo dong nyok ya la ka. Ko be Adam nyok mo ke second chance to choose. Chane go igad. And second chance to choose what is good a man. And yen la chol corner kwai lo ko. Is a God of second chances. Go me right content on wale chi join longer me jumon jen go than right content but then the overall introduction of our topic and while right con ga me shale pentocrator is a difficult word me chon ku je yo che to dan ga che to ling lis ne bo pentocrator to Greek it mean me ling bom de tidial all powerful ke almighty God ka to ling lis ne lo na almighty Meling bom le ti dial ko tong nuara pentocrator cha kon yo di rai rai kot ken liu na ka Genesis wo ma Revelation cha kon yo long buma kon nyal long buma de men gai na cha nyo kon kan lan ne je kon awa cha kon la che ne tin wan dial te nyo bom de ken let ke tin yi wi na kan lan ne ka tok cha ke nyo kon en ka niere bumo ko nyale me malaga je ling bom de tidia le go ling bom ko tidia e go tele me nyan ko de nyan lot ko mo e ko me tele me nyane e ko me tele me yi wide chemete me de widan yi je tele me yi wide tele me nyane cha we niere bumo de ne di de mo wa ta ga te ko go ro no de to chana kwen ka text ni tiagwa me pala ka yo ma kwan ga tukling lina text in Revelation chapter 11 verse 17 chalarne saying we give thanks to you lara yeno kon kam ne jitas lord akot gwara o Lord God the almighty miling bom the tidial who are and who were because you have taken your great power and have begun to reign jin ko etetin ke chi kong tetin and on te me chi long do me di chekan ke chi nyur ke wo bi wej min ling bom de tidia a ko de ling bom de tidia ko chi long de min di chekan ko be tedi ko be wej Jeremiah chapter 32 verse 17 waga 20 chelane our Lord God behold you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm
Chawa akut akwar ne kot chawa gwija en o chinil kana win mon che chak ne ka long bu modu. Nothing is too difficult for you. A genetil me boom keji who shows loving kindness to thousands. Jiramila news quite loide kizniti baldore. But repays the iniquity of the fathers into the bosom of their children after them. Kajiramila mila chul dwer gwani ganeka abo mani kargan ken. Oh great and mighty God, ajin kot meling bom de tidia. The Lord of hosts is his name. Chalkeje ikutnyal. Great in counsel and mighty indeed. Awaje ni ikut meling bom de eling pale tidial ke didletke. Whose eyes are open to all the ways of the sons of man, giving everyone according to his ways and according to the fruits of his deeds. Awaje ramin chiwan kelep. Gweje ta jalli ga nas ke gweje dup ga nas kala wala chulerama la chulerama oika ke pig lenike who has set sign and wonders in the land of Egypt jinko de news ni te gai kenal chigalat moon Egypt, and even to this day both in the land of Israel and among the mankind amani and wala boh re role Israel amani re role ga nas tin kom, and you've made a name for yourself at this day. And wale ci chudu ja ka ngajke kenti diality roi ken ka bom kwanyal wana ka Luke chapter 1 verse 37 chelarne, for nothing will be impossible with God. Ejenetele kel mi chiro longa ko tele mi chiro longa ko wa ka ko ngadi a longa ro chemi chana jengum nan tele mi nyane. Verse 9, Matthew chapter 19 verse 26 chelar, and looking at them Jesus said to them, with people, this is impossible. But with God, all things are impossible. All things are possible. Neme a puch choro long karan. Dundo ko kot tell me choro long. And woman chana quen and termare buzzing the island chana quen ka pick ka long boom cornell in telemenyane. Tell me you could the daylight. Rega tin chu kot ka de la den tama rega min tele mi nyan kot tin chana ge je ko no long bu me de me la de win mon di de me ken lu chana je news chala no je ne kot me len bom de tidial cha translation ku kon read the translation me le jektin pentocrator la kot me len bom de tidial, which literally means me len bom de tidial, and o kot ling bom le ti diale me awaje na kan la ne ja kon bat kerie te wa cha nyo kon ka let ke tin gai ka na ka kame ja kam ne ka rar ka Egypt ko be ne ka kamrar ka Egypt ke jan gwa de dan ke let ke ti la le de re wa ta kon tin cha bom kon yal cha nyo do long dung de odi e o la ke je ro ko de ling bom le ti dial wa cha lo no de ko ene duor de je chola chào chi Bible Timothy raude choka rau ba wal dio ka wa cha la ran o tega ti chi kut ka de lat min nyam di ne chi kut de lat o chi kut ra de gak. God cannot deny it. 2 Timothy chapter 2 verse 13 chelarne, if we are faithless he remains faithful, for he cannot deny himself. And wo kon me chala la ne ritil ngas bongo la gwan ngas ka wo jen chara de me gak chukudro gak ka kele no mo re ka tin chukut ka de lat wa me Christian diale and wo kut is omnipotent wa kut na len bom de tidial mulo no ko te ga lwang me de le ne ene do de jalat, but mo bi ko la do yo awa she me bi re de te ga contradiction kara uto gwash ti yas ko rodien alabo mo lar ga je ko diera mo go chame je be me je gre ko no more contradiction me ko mi ra mo go ba you continue re go ga de chame je ko me la ni chabe me je ko me je gre de me je ko go re de ga je gre de lo no te contradiction cha ko de surely a good God me te ga me je gre de. If that was evil in God, then he cannot be good.
Muluno dia tin ti ko ka de lat biga yika te chikarodian contradict. Chikarodian be yet kel. Ka kentin we con ro chiro de lo den rame okot. Ne mene de joy ga contradiction. But gwe ne ja watch a con jog me chana queen menan ka Matthew chapter 19 verse 26. Chi Yeshu na jog and looking at them Jesus said to them, with people this is impossible, but with God all things are possible. Min gwe Yeshu ka chaga jog no kana ne me chara de long dum no ko tel me chara long. But gwe ne men chi tuwa ka Matthew chapter 26. What happened here? And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Gwe ne pale palga Yeshu. Wa shwe yen kudien chwera wok kwa me tot. Ke chwe nyam de yorpin. Chwera tel bubo. Chwera yorpin bubo. Cái chuyện pal la ra yen o kut guadin mun lo do ro de lia me de ja cái yen ka dung do chi min gora e min gori chi min gora e min gori angu chu to gwa ma cha o ko nel point te ka lwan ko de ye chu de kamra re ri ka me we tin changi dung do mo ko nel mo we ye chu kamra re ri ka me chet kan mo China pal doere beje chuko die chuba kan ka be doere pal at the same time. Like example chana ngune nin ka dun kolang chuko lang de wo gwa real ka we gwa ko at the same time. Ko this thing talking at the same time. Ne mene wa there are contradiction ko there are contradiction. Kan yechu no go be minti tiye ba kama ko dere chutil palaka doere mukan ye chuliu. These are one of the things that God cannot do. Ka kele re ga tinchi kot ka de la identity cha kon we ga mek alabo dung mek ne mena me comment ma tod ma de tin chi lesson an ba je to comment to de ma de tin ga dung mek go. We can't make always something very easy. God can override it. I can't come an example. Shall we make pointer quote and what they run make and free will they override. Take a lot my baby by along. And what shall run come more gin be a knock again. A choice. Chabo cook niji. Gentlemen, for example, me gin would mo queen. Labo queen la you're the example queen along ko maran ko chai chat ko queen. That is it. Chi wo dong no gana example queen along. E wo maran ko chai chat ka ta la te ko queen. And yen ta no more. This is the way we can understand better. And a dear where Jesus knows really good example. Ngay example to go along. The la nyin ching ro nyal ko la chat ko ta ching na kon ke je. Kon ante ma cha kon par. Me gwa the work ne chan maran ko cha kon par ka ta chik kan chode. Queen no go along. But do open she been go queen. Either better lie no, keep a year lie no at the same time. Mesha free will. Mesha exercise re queen. La no at as lie. What do I mean? Mesha ran ne dang ro to deal ke ne deal re ching mesha can yak make a law. La joy queen mo to re at as lie. Make a law odi. E go chi wood chenyal chenen. Chenyal che bay. Chenyal che la no. Che la loy de can low. And then chenyal che lad wood ka che no. Che take a tas loy ka che wood mo che no. Ko chi ne dang ro ti lad ke no. Bi kan dang ro chu yen ba che ma ne ken wo jo ko no take a nyami chi ne lad bi wood be lad o take a nyami che lad ka no. Ke bi nyala won hat man ke be la che ma nan take a wood me che lad ka no. Ba jo ke gat nga ke nya nga ba ro dien ti. And then me chi cheng nyal bo. Cha lad ne ni to chi ko te ka agreement. Cha kan ka ko. Cha wo nyo kan ne ko nuk. Bi queen mo ba wotin ka tas loy me de long du ne ne dia. Bete ga lus bete ga tas loy. Ko kan nyal ko. Kan wood ko. Kan man nyal ko. Kan gwan nyal ko. Kan gwan gat ko ko. Kan man gat ko ko.
bitter loy to tin me ni nyen ta quên me chet ke no nyen ta quên ngur ko de ka kon ko go cha kon bo ko kon ji dweri bana ko mega kon ha bana ko mega kon chu kut bo ko no kon no kwana ja lar ne e free will ku jen karan kwana lar e nya lar ke tele choice man nya lar ke tele choice an ji jen ngan ti nya ma go long che be me che ne no che nyal che kan mar je ne ke le jo ka je ka nang ne je cha ko nyal ja wa ya me che nyal che ya che jo ten bu ku lo do run ke bi ben do ra nyal che tele choice ke na lat ka no che ka ko bom en te mo kwen me chet ke no mo de ko no kor ma de liano en ni mi kwa ta la te ga ta no re te ko luk nyiru bi na ro dien na ka kai loi dien bro da palpin ko che ku ye cha yar bo wa la wa kwen ne wut me che let ka me je me chet ke no mo sometimes don't care be chet ke che man ni men che to ko luk go bi na ro na e mo ne me chet te ga ba re loi chik me chet ke no mo jiga je e mo ni chang ba dong en wo cha let ka me je ka long ko kana ja ka me no one kwa je practice the long road lan a mitil reide tas loy kwa ne gwe je no enye ne de ko da lat ba ba ka ro kon ga bom en go nok yena ke lok yena la dim ya lar ne min go no biran yig me there has to be a choice makin kudran muy ga nok ngira ken kudran muy ga mek dan chai de chole nok enyen ko da let ko ne ka na mo ba chole nok enyen obi mek na kon but goy kon yalen ka lesson in chana jeng medan the moment chana ko ban pin la wo kon pen reading ni ka tin chana mek wo kon pen reading ni ka tin chana mek dung do go entame me chi adam ta dur ka kunen jek de me te di cha adam muy ke second choice adam be continue kamin chi mek ke dir wudu geren dama no mo goy ko kara chana me go re de chana ko ban pin but me chana me jek chana wo jek chana ko jek ko ja kon nyoko muy ke choice te di bi ko pan ngot ka wonya ke bi luñ du jen ci yechu kon ku le jom we amek na bi amal jek du mo we amek na o bi ay rek jek ti tere wa ci o ci ko rek la re wa jen ko wo ba kon ku le joy rode no ken kon ma wala duf dan ko ba na ku le rin joke je no mo ba de chole coercion ku force no kon re no ka wa kel ga tin ci ko ka ba wo je e wo che free will and che ba we ka kon chene ko mo kene yechu kam request de ko wo che ba liwo che kon ba kam request dan bo ko wo be free will be we ka kon ko tere de no ko chere ka nyami jung no gude wo lo ga ji pu dung do ko ngai je ti ko bom be yare ko ba kap ko bom ko bi wala ka min la de tere de no the scripture also teaches that God wants to save everyone. Watch it right kon jo no ko guru bene diala be ka kan dung do ngu but not everyone will be saved dung do chi ne dial be kan why min gur ko de o ne dial kan dung do chi ne dial be kan ko chi ne dial mek no go chi be kan. What does this fact teach us about the reality of free will and the limits of God's power with being granted free will? Chao ne me ngu nyu zo kon e go gur ko do de ne dial kan dung do chi ne dial be kan to ne me ku kon le ngi di ka ta ka min chala ke mek ken ne pek luang bu mo ko en wo chi ko de balare no ma cha come free will e come me nan cha tet bo lo jok chi ko de balat ko gwa ke chi ande ga chana pa nyen kun me len bom ne ti dial kwa dinda ngi ne chi tyang ka kai lai ka goy du min di gwa din chi luin ka nei ko nei da cha ko meng na o chi o che ben pot ka kwida loi ko ne ji tas loi ka ra da gwa din
kano lecture ko ka lev won ko anu ba ko goydu jin kan ko kwara bina yenen ba ngadi al se ko goy ga chodu ko chod ga dum la kwara amen